Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba kejela Konrad ke Sangma mat usumbut Menteri Rangba uba Preston Tensong kila penpau ya ke Jingsngew scam ba ka NPP kan job habaro lightly ki constituency hakni ka election shiteng samoy kabanlong ha ka laipo tarik menja ubenai risau kini kinong elam kila penpau ya kini habaki ai Jingkyrshan ha ke Jingyelang ha Mawphlang ban pediang ya UMDC ka Congress uba lamprang bla kum ukertong ha kesni baar kasanterik urisau ar hajar arpuai bat kum juru haba keren syakilat pathai kubor na kaliang uba Preston ulaong ban chnaya ke surok kumba 6000 arspa sanpo kilometer ha ke jela kabarit kum ka Meghalaya kalong ke Jingkyrshan ka bakrau ulapan ke Jingkyrshan nagi Paidbah ka Mawphlang ban Kyrshan ya ke NPP badi uba abla ubalong UMDC la sausin kente bat menta ulong ukertong ke NPP hagani ka election shiteng samoy habakran shikilat pathai kubor uba Preston ulaong ba ke NPP kadon ke Jingkyrshan ban job habaro lightly ki constituency kata hamau rengkeneng raja bala bat hamau plang lama ban ai promotion yu breu bam tip ya ka benang kendau hakakam sarkar ro kan mau bah swaban ai promotion ki officer ke ai ka certificate yigi nong trai la ibit na ni LD ban case ke UD la debit shwa hadu bandapit katate te menteri bla Southern ula Secretariat Council yigi post ke baper kan ayu baung jok unwan ke no mentahan te assembly nantakan ayu ba unlek wat ia ki jingkang jong karoi kapar nang tei na post secretariat ngamar nga oge claim experience sebab portang sistem sistem betul syuk de balik peneno tambang wat ia ki jingkang na secretariat ngompi hang reu benai lalu depan kapor reu benai lalu depan kelempat yoski mayai reu benai lalu kapor oh kinong Mawphlang baik kabang amut ban ong ya pi ine impor sisnem tam ubaduk Preston upen bor ya pi budget yung menteri ba ngamar nga lewat lang mga ke Jingkang hapos secretariat UCM udon don Synei ke Jingkang UCM gadon ke Jingkang deputi CM gadon ke Jingkang Moscow ha gadon tekam persuk yani pi Paidbah mentrai pimsuk lari lek kata dengan scam bagi Paidbah jong ke Mawphlang konstitusi kidai ki bapro ke Jabi kidai ki breu ke Sempang kidai ki breu ke Start naga kadau haka laipo teri let jar hana kijong ki jakat hepun haka kerteng jong menteri belah mi kabai election haka tu kapor bingi keren na po assembly don ki perlok enli ki baong ninglay keren hadu kata ngilya burom dokta balay bagi penyen sendon nayi kata kada isikli ngasukwa banong ya pitang kawi ke constitution jogar India kamsya bagi lek kunta haka kitab jogar constitution jogar India kamong ba direct na ye Henry nga ong pi ka constitution jogar India ka ong takat ni
Jet ia obreu uba PE ba udon kasap kapong. Dia kata, layak keren kira orang bak mana baru. I menteri belak bat nganyi job MDC nungkong HUR hajar saw. Bat labat bon kipo sapok hasil satu nombor street council. Bat ngalayo ilut ia ke jinglong ke jong nadu inyu kle hadu itersin kejat. Kata dia ke benungkong. Bat kamtip syuk-syuk mapi ki Paidbah jo ke Mawphlang ke sensi balai pi penjok sausen yang di orang bak. Kamtip kambha ke penuslah ke sensi balai penjok yu prestun sausen. Ki badon kasap bat kaphong. Ha ka Synshar ka kadar kan mau ka kawai. Kata kesempati kam juga. Haba Jingsngew to ya lek hayin hase. Ngaru ngame pi nglapa ka Jingsngew. Dah kabuburong ngakren ya kani. Ndai bangawan berkeren politics. Nama teng-teng ki Paidbah kisah yalam bakla. Hak abakum kata kapor. Ni badai ita, ni badai ikun ita, ni ba idai ita, ni Jingsngew lakir syuk kami. Ni bakir. Kapan syuk jing yang aban join sekai NPP. Namar basyen na sirpi hadu habanyun. Nginyo ia kesurok forlin. Kadai ke sisa. Kakam kelas dang. Hapdan ki babon ki jingwit ki jingwia ki jingtut. Ngina ka sorkar ni Jingsngew. Bangit pen urlong. Balai iba ke silanek kren mene. Don teng-teng di longyin ki bayam tang hablet paino tanah laimer empoi syuk hospital lakot ki bayi. Tang sudet kadika forlin ngau ya pi. Kan long ka Jingkyrshan ya kadika tan jongi balo. Ki tan sep ni jongi balo. Kan long ka Jingkyrshan ka batrao. Nanta syuk-syuk kibun kisurok ki project ki bangatrai belayo ngilaya persyang bangle batlu mentak kadang don ha upai ubangin sapeni no artat ye godar gitu ki bampat yo baka target jongi mentak kenti tang hakal yang kesurok berpenha si hajar arspa 10 kilometer. Bangit penbahaya ki surok ke bababa. Sa 1000 arspa 10 kilometer. Ijela jongi balik 1000 arspa 10 kilometer kabamut ka Jingkyrshan ka bakrao. Dek mesin pasurit. Toh kan ikasin ingin promote yo ba bela su emele. Ngatara lulong kum emele man pendem temla so. Tara kum MDC lang ka bori barit. Bonsin don sa position. Paidbah kimdu tulum kimdu ayu ni katany. Tengah tarai ngadan ka full confident hai. Ladi dei long lei emele ngatara in lak man sekri arsa laisa ya ke bihu sekri kum yang menehi ila dei ka por. Kano kum briu. Work officer sarkar. Nanon kita ka promotion jong. Tebelai MDC ro tarai don kami ka promotion. Tenang kata kadau ke message tegeling dikum ke parti ingkar parti dikum Paidbah tong ini don kawai ke jingmut ini teli blon hai ba blak nang bin yok jing job hangani ke tarik banuan hak artrik bangin wan na silong seni kum meli betmaju pi ngele kemen ngele sama dagini keten kublai sibon more support to him
and see that on the 2nd of November, he comes out with flying colors. Friends, I also want to tell you that apart from Mawphlang constituency, in Mawphlang, Sorankam constituency also, as well as in Rajabala constituency, the NPP is doing very well. And I'm very, very confident that when the results come out on the 2nd of November, the National People's Party will sweep all 3 seats. We will win all 3 seats is what my prediction is. And I'm very confident with all your support, we will be able to win and achieve that target. So with these few words, once again, I would like to thank and welcome Sri Mantri Bla and his entire supporters, and also leaders from other political parties who have taken your time to come here to this meeting, to join with this party and to join for supporting Sri Mantri Bla. And I wish you all the best. Don baga Jingkyrshan, kumang api ngi don ke Jingkyrshan, tak sengi pe hang ni apa Mawphlang ngi don baga Jingkyrshan, depi kumang ong pi mana apa Raja Balar ke don baga Jingkyrshan, bat kumju ang ni apa Mawphlang ngi don baga Jingkyrshan, pengen yo ke Jingjob ke